Сергех среде күн өрі бұчаска эйге дарубянылық тахарыта үлетін сағалыр. Саха Республикатигер үлі оны социальный сайды министерстветінен салайылар реабилитационный кейінер базаларгар анал баяннай жайы кыттылақтарын, ажкелер чугас чоннорун реабилитацияға, профессиональный үйректәхіңе, социальный арылағыңа бір келім программалар үлелілер. Бұтығынан бейеқі бойыттары өйе бүл, онына реабилитация, барыбыт сұрып бұт ден теменен ұлжыттар бар болуқтара. Ментальный кәхілі бұл кәндекі сылларға олыс әлбәбітін бәлетілдер, чинчиятчілер, ол итінен бейеқі бұл манды кәхіліге оғылырға онылықын жаңы көмі қайдақ болуқтағын тұғынан кәпсектері. Жақтар аймаққа isken өскүрін әрде бұхарар нема. Бу isken ырыттан қарыстанарға бейеқі сақасырнағы научный кейін учунайдара сөбәлектері, кенлер арктикалық тақтырын чинчилерін түмігін емесі әргектері. Онына бүгін сәтінне маңдайғы күнне стресс тұғынан біліні кәңетер күн болар, оны қабы стрессы бәйе қайдақ ұстуын сөбүй, стресс дұрубияға жайдан қайдақ қычытықтың сөбүй. Ден тола көстеқпет, студиям нөмерін санатабын ағыз 914-279 сүрбеккел 12 өрі боларын күрдік бейеқа сүрен кәлеқетін сөп қаларынан құридық бұд. Онын күнді көрішті бет бейінен бірге болу. Студиям ылжыттан білгенлері бен Асида Июневна Алексеева, Республикатағы инвалидтері социальный чөбдігеттер кәлім кейін директоры, Саха Республикатер социальный қырылтатын өтөләқ үліхеті. Өте күннен. Онна Туяра Максимовна Токусарова, үрдік категориялақ педагог-психолог, Саха Республикатер социальный сұлыспа туйгуна. Өте күннен. Дәкіпстебетер кейдіққа Сида Юневна еттен сағылықпын бағарабын. Бұл реабилитацияны, ресоциализацияны делдерді, социализацияны қайдақ сетімнәқтік ұйтағы жағдай бойыттар бұдығар, онытты бұл кенлер жүгіс чондырғар. Бе реабилитационный кемметігер комплексный реабилитация дабыт социальный, медицинской, онна психологической болар. Бір келім. Да. Олата қандық немалары қоларманы қайге туғанағытай, оннатын қандық специалисттар үлелелері. Психолог үлелер, ипотерапия, гидрогенезотерапия, онна домарчы детегер сұртынлары бұд. Олата барыт түненеттін реабилитацияны ағылар бұл ағылар? Реабилитация ағылар. Ити ипотерапия ден кейдді ден, ити программа кейдді ден құрылуғда де бұл, аспатсылғы балады. Түхі үті өтіміктер барлары білген тұқ көрдірілер баллары. Ипотерапияны бихе благотворительный фонд Полежаевых ытабыт неделя китаджаллар бихе анал баяна операция кыттылақтары, онда кенер декер кеттері, олох турктары чүй болар, настроениялары олар бәлері күштері турктары олар Ол тәттін жөпчі тұхалаға білінді олақ тұхалақ деймді. Онна те бассейнға хаджеме? Онна гидрокинезотерапия хартыннара бұд. Это самородакка хартыннара бұд. Неделя кетеме хартыннара бұд. Анал байынай операция кыттылақтарын. Әме олық дробияларығар, чөлі өтуәлілер. Олық тухалақ дейяны бұн. Ачуайты программа келбет немалар бары намны өтөтүміктер дәқтер жаққызып болады. Бұл барта бор босқа, онында қағын бағараларынан ды? Бихе Илдар Хамыт Айсен Сергеевич Николаев постановлениетінен бихе анал операция кыттылақтарығар, декер кеттерігер бартын босқа оғыры бұд. Оны таханан бихе республика бұтығар ағыз реабилитационный центр бар. Это Нюрбаға, Нүйеренгірюға, Алёхмаға, Оленюкка, Среднеколымскайга, онна бихе корап бітер, детский реабилитационный центр бар. Бары басқа үлелілер, онна реабилитационный мероприятиялары ұйталылар. Қағын бағараларынан? Да. Қаннық түрген нөмірттен сөсігілі ехтіндері лықтырын сөбей? Бихе регистратура әріек қағып, 34, 11, 12.
Күндү көрәштәбет билген экранмытыгар көстә булукта телефон нөмере анан эрген сехили билсә көтөнсә бу программалар тустарынан. Ага. Асида Юньевна өссө кимнәгә кытары бу тон үләне бирге ытар телтәргә дәлбәхтәре булу кимнәгә кытары өссө үләне ытагы. Биһи хылга хүрбе заестахпыт, onun хүрбеки кирер, он хетте заеска, он значит биха хетте күнем болан баран биһи көсүе огырабын, жоннорун кытты көсөбүн, анал операция кыттылахтарын кытта, оны тох проблемалахтарын, тоханадыялларын билехатыбын, онтон неделя болан ем баран би военный прокурорын рабын, прокуратуратын рабын, Министерство труда келелер, фонд защитника Отечества, он по правам человека Сардан Михайловна келер. Он бихе улхан көсүгө урабыт. Жол көсүгө бары проблемалары бахарабыт. Он кем то хана дерин, тох проблемалагын бахарсатыбыт. В основном, конечно, проблемалара справкага, выплаталар, ким тох проблемалар бартонна этинер, онун бахарахатыбыт. В основном бытовой да проблемалар элбахтер. Кимихам эре мус мас надо боллагына ми бахарабыт. Онун главалар кытта разу телефоннахан, бәлерин кытта кепсетен, вопростарын бахарахатыбыт. Туяра Максимовна, те эре социализация ен тох термини, ити бахарыта тох тени. Антон бу колобор атын туакка социализация хаҗан бараннар төллөргөр түһү төннөн келилер эден болар сеп. Оны колобор болланы кинлер анрата хаҗаннар ыгым колобор режимиңин хаҗыбыт боллактарына мана желергер келен сымнан оскуян тептери бейлерин чөллөргөр түһүлере болар. Олатынар буллади. Онтон те мобилизованныйдар, онна багат түнен добровольцтар, барбыттар, кинлер туруктара арас болар, кайдак болар. Аты бияха бары бирдик киреллер, колобор анал жайы кыттылақтыра ден. Оны бихи кинлер кытта колобор бирдилен консультация беребит. Онытон группа бойынан эме жарыктаналар. Балар боллагана колобор кетен көрдөккө бейлере быхарынан барбыт кихи түргенник ылынар, жөлүгөр түргенник түер көттүк. Көрдөкпүне. Отон атыттар даны билген туруктара барда үчөйдер. Түргенник киреллер, ылыналлар, онна токтуллар. Белаяктарын багаралар. Кетен тегимтерин ордок көтте. Онтон кандык немалары, кандык методтары туханагыты. Бияха боллагана харазы келеттаны киреллер, олейин боллагана опсай сыньяны режимнарыгар чөлдөрүгөр түһери дем болар, оннотон анратах режимга ыгым режимга хаҗыбыт боланнар кинилер барыта биременнен барыта ыгым бейлерин кетене хаҗаллар, олейин сымныларга оттон индивидуальный консультациялары ытабыт кепсетийлери, оннотон релакс сыньянан кини тулалыр эйкетигер доверяйды олата бейтин сыньята үйренеригер. Көрәчләр бит әйтелергә тохтана кайың, үтө күннән батырдарга 6 ай сылҗан кәлбит угыл инвалид агатын эмтетен сөптө дени бит. Шеп. Келен шеп. Управление соцзащиты обратись к наллар улустагы, олонна направление ладылар, онна бияха киректерин шеп. Көрәчләр ана сөбидә телефон нөмерен сорый кайың баһалыста керамдыгар. Олты бу чабдигидер кинге чугас чаннырын келеректерин сөп. Келеректерин Сөп мактанабыт. Үтө күннән беги семет соготогон олорон ахыр стресс батын көрсүбүттө, оны кайдах контроллукка, регулировкалыкка сөбүйден эйтер. Аты итинне боллагана колобор чугас жонун көмөтө өйө бүле олус надалах, оннотон надалах колобор маннык реабилитационный киннерге, эбитер боллана билигин бихеха психологтар ойулхалу хеттере улустарынан даганы баалар, онна көрдөһөн, онна ыытан, көмө ылан чөлүгөр түһөрүякка сөп.
Онта мандык опсайнан лан көрдөккө бу мандык психоэмоциональный туруктенер боллагажы. Бу ары беттах келите, көнүтө, төһөкөмнөн болар диyak бүтүн сөбү. Итибарда киһи каспити киһиттен бэйдиттен тутулуктаах, онна болуна кини өйдүөхтээх, онна бэйдин багатынан барыахтаах. Онна көмө болалар чугас жона аймактара таба доготтара кинини ыян керден бу бэйдин илитигер ылынарыгар сүбелен амалан ыян берен ыдыктырын сөп. Оны тибу экрамдер көстер ол инде кылы кытта кепсети алтыгы олусулахан солталага болжи. Олусулахан солталаа, онта кини тулалыр эйгетер оларды биле нючалы этте када берейди беренерден. Олеген колобур сыгын, кылы кытта сыгын хамай ырас өйдө биллэх болар олегенаттан холобур тохтуллар. Онна бейлерин туаларын уран, холобур кепсетен, санааларын этен, эбитер тапталларын биллерин онтан сагалан барын сөп, оннаттан кылы таптыр, сөбүлүр, кехеттан тулалыр өйгөтігер, эмие сымнагас, эмие туохчугас болар боллади. Олегенаттан тулалыр өйгөбит, жому церкебит көмөте, олох тухалаах. Сөп. Асида юнемна оннаттан бу көрөчүлөр битигер, бийини көрөлөр көрөчүлөр битигер, ту каннык сөбөлери этеңетей, береңетей. Та бастатын туран барыларыгар, декеркеттеригер, анал операция кыттылактарыгер, дробияны, оны бәбәгатын өйөһүн, оны в основном поддержка надо. Декеркеттере чөбәтик поддержкалыктарын надо. Условияны тәриян, Условия тәриян, көмөлөһөн. Онтон олох тетиме олох түргетете, арый дағаны бұтара түхін, тоқту түхін, тулалыр әйгеғатын көрінін, аттығытығар бар жоңғытын таптан, көмөлөһүн, онаттан бары чүгейі, даробой болын, ылжыман, бәбәғатын таптан, убастан, Кенне күрді бағыра. Онна бие көмөлө yok bitti. Онна бие көмөлі хүйіқ бүт, көмөні көрді веренен, келін, сылжын, әлбәға білін. Алыс чүгей. Бүгін жа келен бейіқа сүбеләбі кетігер, олыс тоғалақ, сынылақ, ехетінерелері бекетер мақтана бұд, өліғатер істейлері бағыра бұд, көрсек қадер. Көрсек қадер. Сроки ожидания медицинской помощи. Прием участковыми врачами не более 24 часов с момента обращения пациента. Оказание медицинской помощи в неотложной форме не более 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию. Консультация врачей-специалистов не более 14 дней со дня обращения пациента. В случае подозрения на онкозаболевание не более 3. Проведение диагностических, инструментальных и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не более 14 дней со дня назначения. В случае подозрения на онкозаболевание 7 дней. Проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи не более 14 дней со дня назначения. В случае подозрения на онкозаболевание 7 дней. Установление диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не более 3 рабочих дней с момента постановки диагноза. Специализированная медицинская помощь не более 14 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с онкозаболеваниями 7 дней. Время доезда скорой медицинской помощи составляет до 20 минут. Күнді көрәшілер біт әйге даробия берді салғанар. Кәліңгі кәмге қомойы қиын ментальный кәхілі кәкетер керсір диагностар олыс әлбәбіттерін білетелілер, чүнчен көрәтшілер. Онуға бұл өскүр түреттерін бағаратылар. Аны көяр хетемегер бұл чағығар олыс әлбәқ бәрі-беркеті соқ информация бар ден сұрыялылар. Ол ең бұл ментальный кәхілілер оғылыр доқтыр өпіттерге барытынан өйі бүл, көмі олыс тоғастағын әмейхан аталылар. Меха ұлжытты кәлілер Айталина Прокопьевна Рехлясова ментальный кәһилелерге оғылырға, онына улахан жаңа көмөлөһөр, реабилитациялыр Снегири автономной коммерческая соқтарылты халаячта.
үтө күннен. Өте күннен. Онна Айсын Иннокентьевич Винокуров төрөппүт үтө күннен. Өтөгүнү. Кепстивитер киддекка Елена Прокопьевна жабу кахан терилдибите бу снегириден. Терилте туқсаллах соргутах. Биһи терилте бит китенче бекке лака терилди бите. Имплиттах оголорго өйдөрнөн саналарынан кехлилах оголорго анан биһи терилте битигер 14-тен үһә, онна 10-гастартан үһә састах оголор жырыктан алдар. Кинилерге биһи улатан бараннар самостоятельно олорлорун тугар көмөлөбүт терапевттерге тирак болобут. Онна улатан бараннар биле жон ортотугар үчүгөйдик сылжаларын тугар. Тен социализация дека була дибетте. Кимнәгы оны тәһәкәйне кабары. Тәһәкәйне кабары. Биһиха билеген мин труд көмөтүнен реестрге киреммит. Сүлбет өт оға месті берділер, олар білген басқа жарықтан асынчалар. 10 ағыстарттан үйе олар 6 оғылақ бұд. Ол оғылар Свердлова 12 дегер асырдыттан кейхә 5 кірлі жарықтан алар. Онны кенелер біле квартира күрдік обустроеннай жияға арендалау бұд. Ол онны біле астана, да бейні көріне, же от тұғын қайы өрнелер. Онтан орта хастағы олар бұд, 14-тен хастағы олар айхал оғысайдар кейінігер жарықтан алылар, онына бейіға физкультура бар, онына творчество уроктары балар. Онда те ходьба путь к здоровью женме проект баровиче. Эти проект тугай тегери, тухалай хыртай. Ити бейі бұйыл Илдархан Грангар сүйдібіт, победитель болды бұд, проект бұтата ходьба путь к здоровью ден, именно инвалидтах оғыларға оны кенелер жекер кенелер көме болу аутса. Онна кенелері біле еттерін қанларын сайынларын, отчоғына өйдірі мейлері сайдар ден. Ол онна аналлах, онна дробиялары тұбыстын ден, онна жекер кенелерін кітірі бір опсай жарықтақ болунар ден. Ота қамы олық түрді жен мәніға бәттер боллажы. Айсын Иннокентьевич Эхетон бу кахан кантан кимнахтан истенгет бу брейка кытыстыгыты баалысты кепсәре. Үтө күнүнөн кергенин бул бута. Би обут инвалид болон онун манан сообществонун WhatsApp-ын интернетинен бул бута. Бастан. Касаста. Обут 13 састак. Диагноз бастан ДЦП дебиттере. Хатан кампат болук дебиттере, олен мен бәм жеріктан, атағыр тур оран баран, Кытайга бар болуп. Онно өрбай жеріктанан баран тоқпутын өйді диагноз бұт атын болуқтақ ден. Онтон келбеппет, Россия, Казань, Корака, Самара, онно мана жуып Казань, Кораттан уже білбеппет. Ориентировочно аутизм ден диагноз болу дебеппет. Онна манна уже он жарыктан анчабыт. Онда кандык жарыктар бордук тухалактары билинней, кайдак жаяллары бого торобиятыгар кайдаханы бит. Конкретно бир тоора болбатах, барата комплекс болохтах, обязательно обягает эти тох физкультура дей курдук, ЛФК курдук. Ону кырахан камсахан ырахан тоора дорубай окурдук хатан аурбаттар ба. Барата тох деп курдук накопительный. Олен нар бир жаргы бир туара упражнение огуруктактыр. Катылы анну кара сетейлери келер. Антон опциядан өсө эти аутисттар туунан үчөйдер. Художниктин болуктарын. Бир талант. Сахарбат оголор, хатан сахарбат оголор тоқтарын эмоцияларын эни анны каяктарын хеп. Токкара олус жогордактар жилерде. Очаны табакарын баратын бир келимник жарыктыр болуп каттыбатта. Сөп. Ото оны бу мандык көмөгө надиер төрөпүттөр эметтен бейни көрөлдөрү болуп, бери битин. Ону хайын бәян бу мандык сола ахажыр ки токкандык себедер береңете. Бастан диагноздарын билектерин надо.
мен курдук өлбөхпай качы кастахыл сы амтан деп курдук каябакка үчөйдүк специалисттерге көддөрөн диагноздары үчөйдүк билен онун жарыктан акына ДЦПнан он физической тох опсайнан де онна аутизм туспа вот кыртык даже неврология боло онна психологической тох рыба Мен ада бабылла дибетте. психическая Инник түгенге мынык этелер жебле кастаны специалистка көрдөрө хөтөн сөптенер холора. Каста түттен, каста кеге көрдөгөнө жажол кайдынар шөйдүк болла дибетте диагноз. Сеп. Айталина Прокопьевна онаттан бу каннык сетелтелер катары олох ыкса үлеле хати. Бигне особый ребенок тенеме имплита холырктары дерстинер телте арибита учредигымыта онна бияка кенлерге хыджыбыт оголор таксан иеллер кинлер кыракы оголорктар чынтындар бии оны 14-тен үйе оголорктар ди онна харыскал бейтне ме хайыр кинлерден сүбалабыт бияка сүбелилер хайылар анны ким бир аян кадден берелдер буллади онна каннык тренировочный квартира ден кытары эме тагырдага бут аннак Сәп, күнді көрәшілер бет, бігі білген күлгастықта бұлға барық бұд. Ол кенттен қаятырдағыны бұтемеға тәннеқ бет. Онына студиям нөмірін санаты мәті ағыз 914-279 сүрбек келтон 2 сұриян келәрі. Күнді көрәшілер бет, әйге дарубияны лақтағырыта салғанар, беге бүгін бұл ментальный кәхілі ден кәкетер кирсер диагностар тұғынан, онына көмі, терапевтерге көмі өйебіл оғылырғы тұғынан, оғылырғы көмі өйебіл тұғынан қасталары бұд. Опсайнан, Айталина Прокопьевна, бұл дарубияларының қатшақта жоңға білден тұрарды физической культураны әте қамыны да болдың, опсайнан жарықтары да болдың келдерер ұстықтардақ, онуға жайыға бұл кемнәқ, көмі, терек өйебіл болалары. Бастан туран терапевттер көмө болалар, ого бастан тоққа кәлләгенә, занятиягә кәлләгенә терапевт көмө болар. Каһан ого беренер дилда, тугу педагог катары бисәргәр, онна саңа һиргә кәләргә тоқ инник ментальный кәлиләр оглырга ырхан болар. Хорыктар куттыналар, хорыктар хаңа тоққа кимәне килбәт булган калалар дигән җыга. Хорыктар буллагына һәм бир биле стресслар буллади. Онна хем терапевттер көмө болалар, бастан ого беренергер, онна педагог учутал эме кини сыгыныттан эме ныттык чувствуйдулар олугулар. Кайда хайырын бие педагогтар бит үлеләбиттер ыратта, оголорга кайда сыгыны олуктуру уже билелер, хин ол икке түнен көмө болан үчүгөдик баран хердибин, но кыралан хем бир хайтар буллади ого. Сразу бастыгы жарканеттен ого топса түспет буллади, онна Әлбәқті қатылық қанада болу. Әлбәқті қатылық қанада, онна ти өйдерінің ханаларының қачықтағы оғылар болағына хайылар. Эттерін хендерін чөдік білбәп болалар. Илилерін чөдік көтақ бәттер да, маннык қардылырғы дағыны ұрақаттар көрсөллер. Барыстой қамағыңа, илилерін қайдақ білі үлелерін еме ұрақаттықтарын хөп. Төбелерін, білеттерін хендерін чөдік чөстойда баттар болады. Ол ехін инник әлбәқті жарықтаннаққына, онна постоянно жарықтаннаққына, оғы именно этнхинен чувствуйдыр болар. Әлбәқті олар жылырына. Сөп. Әсен кентеш бүгін бұл бейеқа бербетер келен маннық ағастық кәпси, сөбәлі малылар орын олыс үчіге, олыс қайғаллақ, аяқа мақтанабыд. Онаты бұл бейіні көрір терапевттерге бәйғаттен, меттен сынылақ сөберген береңді. Бастыкынан тостуман жерегінамын. Антон кыбыстыман, атын жоннор тоғара жектары, тоғара атыннык толкуй доқтары ден қағандан қаяман Антон бәғіт олық құтпа. Олен қаяман қағандан. Онна жарықтан еққанады. Бәғіт әме жарықтан еққытына физически, психологически дорогы болық тақыт. Онна әдердер оғыланы оқытынады. Өссө дорогы оғыны. Төрі өтіққытыны ачыға уже күрдік
Меле Оны көрен әби Әйге көмө просто... өскүр. Әйге атын дорубойғыну уже атындық көрдік күтіне, уже смысл жизни дей көрдік, уже олар ерба. Олен хайда тұру құт. Олен нар тостуман, нар жарықтанын, он дорубойғылар бар бұлықтарына, хем бір көмілі өқтері, антон бәлері олық хаятықтарына, хайдықтары хем бір. Ол өте оғытуына мен жарықтықтары, көріқтері, көмілі өқтері оны дей көрдік. Самай бастықының тостуман. Тоқты, кімді тоқты жетін дағаны, хаятындағаны. Үгіс өттігер етеміндік инек ұстық диагноз тұрдағына төріппеттер хаптан кебелер, кыбысты да бар болуын сөп, кенлер бәлерін тұс қалғаларын әрі күрдік ханылар, де, онның болбатын гына, онның болбатын. Олен, тын ақыт қая, илейлі ақыт, төбелі ақыт, адақта ақыт ей күрдік. Тостуман әйге бар бұл ақытыны оғыт тақсыға. Же кіргенері қалғата болбатақ, бүтін бұл общество қалғата болла дебатты. Менеме картика текпін барын, оны терапевтерге бейі WhatsApp группалақ бұд, оны чөй байтық терапевтер бітін кітірі бестемет, хаямыд, бәйбәтер поддержка боламыд, терек боламыдда, ғырық терапевтер бәйбәрін кітірі көрсен мұсталлар, уже бәйбәрі поддержка болалар, өйбіл болалар, оны опыт атастағалар деген болады. Оны чөй дегенібін, оны терапевтерге бағарды мәттәкірі дәқтіріттен оғылар күтін жарықтан, бейіні кітірі иджахыджын, же үлетігер болуын, қаннара опса хирке барар болуғыд, хем бір иджахыджын оғытын, кәтәхе өреттін, же үлетігер сығырын, оны наға өрек түкін ылыммат болағына, наға қамай баққаға тәрі үліға өреттін. Кені ұлаттағына, ұлаттағына кені бейетігер чепчіке болар болады, оларғы асастаны, бейтін орынын дұқым ері әте уже үлі. Тейін суынарда мағахинтан кәлін хәңет пакет тұттарын суынқағытын. Ол еме көме онын ұрты қайхан берін оғылар күтін. Кенлер кіратық тағаны оңырдықтарына сыйғатын көрбекірі үчігейін көрінгіт қайхан бері қытынады. Сәп, алыс жүгей. Күнді қарашылар бет, бұл снегери коммерческай соқтарылды мандық диагностарға көмеға кәлерін ұмыныман, оны бұл экраңғытығар көріғыт сұрынан ұлықытын сөп. Кенлерін нөмірі. Бүгін кәлін бейеқа ұлыс діріңіз қағыннақтық көпсәбік кетігер, сөбеләбік кетігер, Надияр жаны істебіте болу, көрбіте болу денеріне қайын. Бұл ұлыс ұсты кәрәрі наға надылақ оғылар бұтығар өйебіл болар үліға тейін мақтал бұтын тердебіт. Оны істейлері бағара бұт, көрсек қадер. Көрсек қадер. Однажды 32-летнюю Галину позвал на совещание новый директор. И вдруг голова закружилась. Ночами сердце то колотилось, то вдруг замирало в груди. Неужели влюбилась? Она не знала, что учащение ритма или замирание сердца в покое – это признаки сердечно-сосудистых заболеваний. Просто пройдите диспансеризацию бесплатно. Цифры здоровья – это нормальный уровень артериального давления, приемлемый уровень глюкозы и холестерина в крови, оптимальный индекс массы тела, нормальная окружность талии у мужчин и женщин соответственно, умеренная ежедневная физическая активность, много ходить и по возможности бегать, употреблять побольше зелени, овощей, ягод и фруктов каждый день, не употреблять алкоголь, не курить и дышать полной грудью. Держите эти цифры под контролем, и вы обязательно будете здоровы. Әйге здоровье берете салғанар. Медицина терминин бұғытнан рак шайкемат кеден тоғырыны жақтар аймаққа тоғы чуылан манна isken өскүрүй. Оны қасаға сәрін чонайдара isken өскүрін әрді бұхарыр неманы намны олыққа келдерділер. Ұғық құтылыстар олықтақтырын чинчи түміктері бұл iskenten қарыстаныға наука сөбеті. Бейқі ұлжытты келілер Оксана Гаврилевна Сидорова. Сақа сәрін әға медицина қалғаларын чинчиер научна екен үліхеті. Атаксиялақ, оны атын нербек әқтелек пациентер
ассоциацияларын председателе генетик Барас Саха Республикатер Доробия Харстовын тойгуна. Текүннен? Төкүннен? Она Ирина Васильевна Кононова, медицина наукатын кандидата, научной кин үлехите, арктическая медицинская кин лабораториятын халаячта. Текүннен. Здравствуйте. Оксана Галина жабу тепстивитер киддекке Мучулан хеге ассоциацияғыт, оны бұл сақасырдян научный кин болар бұллади, бұл улахан социальный ғырыларға кейсер рак шейки матки ғырыттан қарыстанығы үппыт білядын. Сүріндерін бағалысты бейіғі білендері. Үтө күнінен беге бола ассоциация бұд 2-тен чөхір бұғылла қағайды бұта. Онна 2-тен чөхір бейбір ғыллақтың беге гран хүйен бараммыд. Амбастан абыйлу ғырдей біппіді. Ол онны боллағына бе қайыз хүрін қайызға бұт нербе кәқтейләқ ұрақтары көрәхін, оны анализ лағын еті. Оны ол ұрақ ағыз нәйлектерге тейдәқ бітіне гинеколог бардо, анализ берек бітеті, ден тыл керер бол бұты. Онтан болан ғысқы ұлысқа бе бар бұп бітігар уже бәйбіт оннық онкоскрининг ден программаны ыламмыд. Беге халаятчылар бұд. Оны бігергетеннер, келлереннер, бәйбіт оснащениялақ дейемміт. Өлән ұлығыттан, оны бұлын ұлығыттан, олақтақтырыттан онкоскрининг анализы ұлар бол бұд. Еті боллағына 2-тігінші хүрбекке, 2-тігінші хүрбе өсілдердаққа. Иннен олар кешіскі ұлыстардан сүріннен 106 анализ ұл бұд. Беге ассоциация бұд браз бригадетигер доброволец бразтырга. Ревматолог браз кирер, гинеколог браз кирер, невролог браз кирер, генетик. Онна боллагына биохимический анализ лабыт, онна генетический анализ лабыт. Оны болна биге келин хыллардаққа, кетенче хүрбекке хүрбөйсіллардаққа, онна өрүснөңө улустарга мепер хаджыбыппыт, ити татталуха, Усалдан чурапче, онна бир бүлүбөлөх районнан бир улуска менюр бага хаджыбыппыт. Бұғылға. Инегінің опсайынан онкоскрининг, рак шейки матки, ығырыны профилактика бұғытынан көрімміт бігі 506 ағыз жақтардан анализ алан тұрабыт. Элбәқ. Ирина Васильевна, для широкого круга известно, что вот Арктический медицинский центр имеет цель прежде всего повышения качества и продолжительности жизни, сохранения здоровья генофонда населения Арктики. И мы также занимаемся фундаментальными исследованиями и прикладными исследованиями. Да? И одно из направлений это у нас исследования, посвященные разработке тестов предрака шейки матки, ну и в принципе рака шейки матки на ранней стадии, тогда, когда он излечим. Вот. Но вообще рак шейки матки это глобальная проблема по всему миру. Это не только наша местная или российская проблема. Не случайно 17 ноября как раз 2021 года Всемирная организация здравоохранения объединила усилия по борьбе с раком шейки матки. А вообще Всемирный день борьбы с раком шейки матки празднуется 4 февраля. Он входит в десятку самых таких злых раков по заболеваемости, по смертности. Вот. А у нас мы проводили исследования и опирались на международные данные, да, которые собираются тоже Международным агентством по изучению рака. Вот, оно уже собирает данные с канцер-регистров по всем странам. И у нас, к сожалению, в России получилось так, что женщины детородного возраста от 20 до 44 лет умирают от рака шейки матки чаще даже, чем от рака молочной железы. Поэтому это вот такая большая проблема. Наши исследования уже вот в Якутском научном центре, который мы проводили, да, показали, что наиболее уязвимы к раку шейки матки это жительницы арктических регионов.
Наиболее уязвимые. Да, это причем не только Якутия, а это вот Архангельская, Мурманская, и Малоненецкая, ну и так далее. То есть получается Арктика, российская Арктика. Поэтому, конечно, вот эта проблема для выявления предрака шейки матки, для его профилактики, она очень актуальна. И поэтому мы именно ей занялись. Вот. И сейчас мы разрабатываем 2 вида теста. Это первый биофизический тест с помощью специального инструмента, цервикальный электрод, на который мы получили патент. Сейчас у нас идет уже разработка промышленного образца, ну, мы надеемся приступить, и уже, собственно, к самой системе. И мы хотим, чтобы этот тест выявлял предраковые изменения в шейке матки в режиме реального времени. То есть непосредственно пациентке можно будет уже озвучить, что она угрожаема по этому заболеванию. И вот этот тест, в принципе, как нам кажется, он может быть альтернативой традиционному скринингу. Потому что для традиционного скрининга, да, для того, чтобы взять анализы у женщины, да, там нужны стекла, да, виалы, цветощетки, крест, зеркала, то есть на одну женщину, а попробуйте довести это вот до отдаленного улуса, да? Это еще сохранить, еще надо вывести. А вот наш тест, он будет состоять из небольшого аппарата легкого, потом цервикальный электрод, это ручка многоразовая, и будут съемные, получается, металлические стержни одноразовые, которые, в принципе, потом можно утилизировать, сдать на металлообработку, который, в отличие от пластика, утилизируется. И он заново входит в оборот. А пластик, мы же знаем, это столько мусора. Вот. И процедура должна быть менее болезненная, чем вот цервикальный. То есть, если по-простому объяснить, да, вот понять, то получается вот эта вот болезнь, она что-то там электрические токи дает или как? Да, совершенно верно. У нас как вот есть нормальная физиология клетки и патологическая физиология. И раковые клетки, они функционируют совсем по-другому. И строение у них совсем другое. И электрическое сопротивление этих клеток тоже другое. И вот на разнице вот этих данных электрического сопротивления здоровой ткани и патологической ткани уже можно будет ставить диагноз. И результаты измерения уже будут выдаваться прибором сразу. Но мы вот сейчас работаем именно над этим. Да. Вот. А второй тест, который мы параллельно тоже разрабатываем, это тест по анализу крови. В общем-то, практика показала, это Оксана Гавриловна подтвердит, что женщины избегают осмотра гинеколога. Вот в Алдане, по-моему, 15% женщин не пришли на осмотр гинеколога. А мы делали анализ, и, к сожалению, именно в этой группе мы нашли маркеры, ну, правда, не рак шейки матки, на него маркеров нет в крови, а вот маркеры рака яичников максимально именно в этой группе. То есть женщины, они боятся, ну, в силу разных, конечно, причин, прийти на осмотр гинеколога. Оттягивают. Затягивают, конечно. Ну, то есть, получается, в принципе, они как-то чувствуют, что с ними не в порядке, что-то не то, и поэтому они это избегают. А анализ крови, в принципе, сдали практически все. Ну и получается тоже в отдаленный улус легче привести пробирку, да, с кровью, взять анализ крови у женщин, положить в контейнер и увезти уже там в клинической лаборатории сделать тест. Вот эти такие 2 у нас основных направления исследований для разработки тестов. Очень интересно. Оксана Гавриловна, вот почему вот причина вот оттягивания, того тик усталлары, киргенилер цыганнара бәйбәйләрен кытарыме хайдах булуктагы, обсайда карыстаны чагар тугус белеңеде. Тох техмен барабын. Бегене оттон үйренер биреме битегер эпиттерин курдук. Билеген оттон тыйыстымны хавас сергалары болып воспаление денелді. Күнді көрәчілер бет, беге білеген кылгас тоқты бұлға барабыт, ол кенттен қаятардағыны хылғақ быт.
Күнді көрәчілер бет, медицина терминин бұғытынан рак шейкемат кейденер диагноз тұғынан бейік өпстелер бұд, тоғы чолан бұ isken манна часто өскөрі керен арга, онытын туық төрет болары ол тұғынан бейіқі сақасырнаян научный кейін үләйттері кепсилер олар. Оксана Гавриловна, төреті тұғый. Оторак шейки матки сайдарыгар төрөтө ден амбастаңыттан воспаление болар. Төбе сахалар тербитнен тымнıyı, кыры тымнıyı бар, ол барыларгар бар, меген улаханны карыйбат ден хана кирен калыр, онтон жактылар керен ардар онтон оскуян калбыт болан калылар. Онна ол тымнıyı боллагына мене олорор болбатах кени күнтен күнайы, ыйттан ыяйы, хылтан хылай хайда турар. Ол тымнıyı кийддағына, воспаление кийддағына уже рак шейки матки өскүргер улық үчүге почва болан қалыр. Ол үрдінен өссі туықтен бар. Клетка олариян керен бар. Клетка уже олариян керен бар. Кені уже исегер уже здоровый клетка күрдік болбат. Онна боланы олонны әбей хабудул ден вирус папилломы человека ден бар. Тоғын бес бірғын рак шейки матки болбут, керен ардар вирус папилломы человека ден вирустарын, вирус кинерге бар итчахытчалар. Ити көріңе әлбәқті? Көріңе әлбәқ 200-тен тақса білігін, оны боллағына сүріннен хүрбетче оннук вирус бар рак шейки матки тахарар. Атын вирустар бола ол папилломың ороллар, манюга үйінен тақсар, атын селдерге үйінен тақсар, әме ондық папилломалар балылар, ол боллағына рак шейки матки сайдарғар олақан ходулоңыр боттыр. Аныша манна әбейді ден цитомегаловирус, онна болана хламидиоз, генитальный герпес ден жүгас әркехіні күтті алтығыттан келер вирустар, бактериялар, олар әме күш көмі болалар ол рак шейки матки сайдарыгар. Ити биринен еккехінен боллағына бігі олақ бұтын олар абут, күн ай өлі бітер хыджабыт, ахыр халық бұтын ахы бұт кынан баран, өйді біл жаңға хуақ. Оларын үрілеләхен, ағаяқты қамнанағын білген, ұлыстарға дағанаттан қамнаны ағайыр болан әрер. Онна әлбәқ углевод сеген. Эти беги хөбүлүр бахорон, картоска, лапса, ирис, печенье, кәмпет, берәнник, торт, мороженое, аладжы, берески. Ите боллағына барыта очоғы сүлетін хөтчата хоғын қарар. Онна кихи қойутунан хыджарын намтатар әме. Урут беги хаңа өренерер дәқпетіне доробай кихи қойутунан 2 күнге бейді ғырыттағына бөчуге дейін аттыр еділер. Білен науқа қардыдынан әттәқпіне доробай кихи күнге 2 тәхіт жақтақ. Аны болан әте худыргу гулевоттар керенлер, очоғығы дәлбі тәнетен кәбіхәлілер, очоғы сөйлетен амтыр, онны әбей бейге уаябыт. Олорар үләғолар өлелейбит, тоқ бар манны көттен хасырдаңыттан, хасырды тоғыстан кехал таға дері лағытчы олар бұд бір серге. Бұтарар боллағы. Оны қан әргейрі, лимфа әргейрі, онны матқа аттығар бар органларға ме очоғыско, туон очоғыс бұд дағаны, қабақ бұд дағаны ме қанын әргейрі, лимфатын әргейрі мен амтыр. Онтон даже сөйте Эрджоннорга рак простаты денеме онтон келер. Баттанан олар бұт орган тоқ аня үчігeye болуй. Олхен болыны итемия бейір улахан хүрін біричіне. Үз біричіненен боллағына жекерген нейлері қайдақ бәйбелерін сығынны әме улахан тұтылықтақ. Эрджоннор боллағына сүріннен ите мен проблемам болбатақ. Ите жақталлар бәйлерін көрүлері болуқтақ. Мен онноттон сығыным соқтен тора турбуттар әмеді балылар. Олхен болына үтіе жержоннор кәрін қардарын әме болқымтығы ура хыджаннар көрдірдің до, гинекологқа бара ғырттың до, анализкін тұттардың до, онка скрининг бардың до ден. Онны болыттон Грах нәйлек колороллар эржоннар масынаны техниканы тутачылар кені боллаға де. Кенілер олхен онны керен адырғы чүйдік сығынған балыға барды бұд, итжен берем, алам берем ден, оннук
бәйләре әме условия оңырын берияқтаяқтық. Тоғы дейдаққына ити бир жақтырыр бапыруға болбатақ. Ити жекерген бапыруға барыда. Онны боллағына ракшайки матки уже үс төрді стадия кейдағына уже бұғаналары, керен ардар бұғаналары бірғына атчыр. Ирина Васильевна, какие еще вот социально значимые заболевания, да, может быть, будут изучены? Ну, вообще вот дальнейшие планы Арктического медицинского центра? А вообще мы хотим продолжить заниматься, вот основное направление это у нас рак шейки матки. Потом среди основных направлений это исследование. Вот у нас работает Лев Захарович Алексеев, известный врач, доктор наук. Он занимается отморожениями, реабилитацией отморожений. Очень большие у него прикладные, фундаментальные исследования. Потом у нас в отделе работает Графена. Отчество забыла. Коллега. Молодая, очень перспективная. Она занимается бурой жировой тканью. Это очень такое интересное тоже направление. Вот бурая жировая ткань раньше считалось, что она есть только у детей. Но, в принципе, она обнаружена у северных народов. И вот роль этой бурой жировой ткани в жизнедеятельности организма исследуется, как она помогает нам адаптироваться. В принципе, как бы стоит ее развивать, там, закаляться или наоборот. Вот в этом направлении у нас ведутся, конечно, исследования. Также у нас есть молодые люди, которые работают в области клеточных технологий и исследуют рак легких тоже, вот именно среди якутов. Ну, и смотрят генетические мутации для диагностики, для мониторинга лечения и так далее. Ну, в общем, направлений много, и мы стараемся, конечно, помочь северянам. Да. И причем мы считаем, что наши исследования, они не только локальные, не только для нашего региона, для Якутии. В принципе, их можно распространить не только по всей России, там Аляска, Канада и так далее, потому что есть очень много общего. Оксана Гавриловна, эти бүгін көпістер диагноз бұд, кейі микроскопқа хегерағыт күн айы болай бұд да, кені қайдақ көріміне ағай қылы бұра? Ені көрдірі бүт дебдіңде, кәрің ардар қылыр көрімдер соғыялар дебдің. Тух, отон жон кейі харастақ. Ким истен оны хеңәрер, ким көрді оны бейді ұлынар дебіт көрдік. Оны болағына ұрыққы гинекологтар кәпсир етілер. Еті қайдақ еннік бағы, иджа-хыджар кейі, ара ити баһаны нехага эккер көстө хөддереккер боллаган эн уже браска хүрбүтүн раппыт болуктага дедин ха. Оны бие ол ырах нехилектерге жакталлар онук көрдөх бүтүнө бие билин телепен өңөтөдөн бар ха. Телепенинен олох лампанын тыктаран туран фонаригинен тыктаран туран картыска төһөрөбүт. Ол картыска төһөрөн баран төтөбүтер, ол керен арбытыр көрдөрөбүт. Оны сохуяр. Индик бары битто дена, отчоғына кені уже қарағығар кирдағына, уже бәйті лыннар, хана кирер, олық бұлгүтчі бұ, кәлер неделя барар әбеппін, олық бұлан хадатчың оромын баран бұрасқы көрдір өқтәқпін. Аны болағына де воспаление детімді, дымнығы. Әті бейрінен еккехінен болағына, улақын яғында қоғытыр әйтіғіне, ити шейка матки, хақылы еттәқіне киелие моё, кини болы быха барыр. Быха бардағаны біле, Ирина Васильевна петін көрдік біле клеткалар, быха бар бұтын кәнтен теген бердіқтеріне клеткалар бәйбелерін границалары кәхіллен қалыр. Ол онтон еме эрозия өскөн сөп. Эрозия болағаны вообще тух Ағас бас көрдік, оны әлбәқ кәрен ардарға бар. Оны теол ичахаджалар, эрозиялар әтім қахан әрәп біттері, ғынан баран теол көрдір бәті амыратты ден болыр. Ол эрозия өскәті дағаны это уже тух. Ол рак шейки матки өз көрігер олы сүчөй почу. Эрозия өр көрдірлі бәкке ғырыттағына, бұл кәрен ар боланы хатын, семік болын, кәмчәрен бұрасқы баран көрдір бәті оғына Хорох жақталарча, мен білбәппін отчоғыны өске соға ден сына қайттағары бар кетахана.
Ол хананы тутту хоқтақына, бәйт активны баран олар бәян көрдірдіқіне. Бурак шейки матки ырыттан қарыстаныға қандық тәрәхінері бар болуқтақтары? Қаз білді кәрәңарға? Қаз бірді кәрәңар отут сағығыр дері, хатыр хылға иккіте, үште көрдіріқтәқ гинеколог бұразға. Ол біремеға вирус папилломы человека барын соғын көрілілер. Онкоскринингтен болына үс сүрін анализтан тұрар. Это онкоцитология мазок тенер, Папа Николау, по методу Папа Николау. Онтан болына иккес әбәхәт болғытчылақ әдер кәрәң ардырға. Эти вирус папилломы человека ден соскопылалар. ДНК-тын көрелер. Бұл вирус ДНК-та барды оқты. Келін бұл кәрәң ар сағырдағына, эрозиян боллағына, бас өскәтәғына. Бұл вирус папилломы человека құғаған үлетін ғыразу үлелән керім барар. Онтон үхіс сүріннәқ ол ғырыған анализ, ити боллағына жидкосная онкоцитология ден. Уже клетка, олары бұд клетка, барын бұ ден көрін берелдер лабораториялар. Билер анализда? Оннық бігеқаға бар, ити үс анализи, сүрін үс анализи, ити арктическая долустарға, ити кәрейбіт тағынаға сулус бұтығар, бұларғар, кәрәңардарға бараларғар оңырар еті біт. Ити анализ болуына, опсая хомион ұллаққына бір кәрәңарға қолы бұт анализ хетте тұхынча қатчыға тұрар. Оны бігі бор басқы оңырар еті біт, бігі салаятчылар бұт, директор бұд, бігеге директор бұд етен лабораторияттың оснащениятын бардың көрін, реактивтарын бардың атылыған, бігеге ол арктическай дағын атында ұлыстарға, кәрәңадарға баранын көміғар бұд. Бастан. Отын қорыт олықтақтыруғар? Қорыт олықтақтыруғар білеген болағына, бұл білеген бұл күнлерге РКБ-3 ден еті Ольга Викторовна Татаринова халаян олырыр, главный бірастан олырыр поликлиникаға олық басқо оннук анализтары ылар билеген акция бара тұрар. Оны кәрәң ардар корак олырыр, же корат тағығар олырыр улустардағаны кәлендер регистрацияға, регистратураға обращайся гынандар, келдер оннук анализы бор басқо туттарықтарын сөп. Эти спецполиклиника денер стадионаттығар бар. Келдер боллағына сүріннен, конечно, внимание, отут састырттан уруллар. Отут састырттан. Тоғы детқана рак шейки матки отут онны төрден төт састақ кәраңардарға өскүре наука әтерінен онны уже бегергетелі біті. Ирина Васильевна, ну и вот к концу разговора ваши советы, рекомендации по профилактике рака шейки матки. Ну, как Оксана Гавриловна сказала, это, конечно, регулярное посещение врачей. Обязательно. Потому что чем раньше выявится патология шейки матки, не обязательно рак, чем быстрее наступит лечение, тем, конечно, профилактика рака шейки матки осуществима. Вот. И, конечно, это отказ от курения, отказ от вредных привычек, алкоголь, курение. Это все вызывает оксидативный стресс. А вообще оксидативный стресс, он... Изменения в клетках, да? Да, он воздействует на любые виды рака. Потом это тоже, я не знаю, есть такой термин или нет, правильное половое поведение. То есть, половой партнер надежный, как мужчина, так и женщина. И тоже следить за питанием, за кишечником. В общем, заботиться о себе, забота о себе. И, конечно, это нужно ходить к врачам обязательно, гинекологам. Диспансеризация, да. Сейчас в поликлинике звонят, упрашивают. Вот мне лично звонили. Прямо было очень приятно, и я знаю, что многие люди ходят, а некоторые игнорируют, заняты. К сожалению, есть такое. Да, но нужно ходить вовремя, чтобы не было поздно. Вот как раз в эти дни Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия объявило о продлении акции «Добрый вечер, доктор». То есть до 22 декабря можно первую часть диспансеризации пройти вечером в своей прикрепленной поликлинике. Да, такая информация. Да, видите, врачи очень стараются, медицинское сообщество старается. И нужно женщинам и их мужьям
думать Да-да-да. о здоровье. Да. Уважаемая Оксана Гавриловна, Ирина Васильевна, спасибо за столь содержательный, очень детальный рассказ, беседу теплую. Пусть вот ваши разработки еще будут способствовать нашему здоровью, долголетию и так далее. Большое. Спасибо. До свидания. До встречи. Спасибо. До встречи. Я женщина. Я могу быть разной. Такой, вот такой или просто с кудряшками. Я люблю свою семью, я люблю свою работу, и я люблю себя. Я мечтаю, я не знаю и не думаю о вирусе папилломы человека. Вирус папилломы человека приводит к раку шейки матки. Во всем мире рак шейки матки является 4-м по распространенности видом рака среди женщин. Ежегодно более 600 тысяч новых случаев заболевания и 300 тысяч случаев смерти от рака шейки матки. В России ежегодно выявляется более 16 тысяч новых и около 7 тысяч летальных исходов от РШМ. Рак шейки матки – это единственный рак, которого можно избежать при ранней диагностике. Для этого есть решение – ВПЧ-скрининг. Мечтай, люби, живи. Тест на вирус папилломы человека должна пройти каждая. Узнайте больше на сайте Республиканской клинической больницы номер 3. Каждый день в мире происходит более 1 миллиона случаев заражения инфекциями, передаваемыми половым путем. Большинство из них протекают незаметно или с незначительными симптомами. В России почти 4 миллиона мужчин и 6 миллионов женщин бесплодны вследствие венерических заболеваний. Моногамные отношения, использование презервативов и своевременная диагностика – лучшие средства профилактики половых инфекций. Забота о здоровье – личная ответственность каждого. Сәтінне маңдайғы күнне андай дүрдінен стресс тұғынан біліні кеңетер күн. Онан бұл күн білен тұрар бейге стрессы бәйе қайда ұстуын сөбүй, дұробияға жайдың қайдақ қачытықтың сөбүйден кепстебет. Студиум ұлжытырын білігінлері бен Константин Александрович Кычкин, медицина-психолога. Онна Екатерина Васильевна Астрахонская, медицина-психолога. Константин Александрович кепстебедер кейддәққа бұл стресс ден бұхарыта тугу ёпсайынан кинене кихи бейті хатан контролынан сөпту. Стресстен учил вот это ответная адаптационная реакция организма. Ол ветер бу беге эпидкаммыт, организммыт, бу күннә алык путугар, болар арас тургутуктарга, жайыларга, эстасы жайыларга да эпидти кардарар эпид болар. Окудук бар стресс тибитте. Жиң стресстен ток сокталамын деп бит. Окудук стресс 2 көрүн караксар. Бастыгынан эу стресстен бар. Олаты уланы кылгас кемге болар, үчүгө стресс. Бу күннө алык путор болар кылгас. Кото калы бар бу биги таксан бүгүн выступайды болар, калы касар үмүтенен мүтер. Уже бу стресс ахырына вот онда ки бу стресс астагын бәтигер күйсө билдир деп күдү уже бәти. Мен асты, мен алаты хатырып, мен алаты аныски маннык болар түгөнигер уже организм адаптацияланыр. Он уже чапчикдеги унар болар. Аннык боллай. Онтон дистресстен бар. Олаты болган бу куган стресстен болар. Бу мантыка болар бар бу олак путор бары билер кудук араны доктор болар де. Анан бай напряги болбун, эбетер бу арас чыкнагенне катастрофа бар, бахар бу болбун, ток болбун. Оннойн ки ылар, ки эгер туйул хаджар, кайын бахар бу бак хаджар стресстен бар, куган стресс. Анды караксар де. Катерина Васильевна, онтон бұл этикеге очоғына контролынан сөпті. Қолыр әте физиология түнден бахарда жейші байдық. Етіне қолыр кеге бәйті қайдақ күтчіден сөпту, онуға қандық немалар бағылары, бағылар да оқтырды. Сөп. Қолыбыра білген бігі күхаған соныну ихіттақ бүтінәду, ақтақ бүтінәду, олыстен санағалары. Кеге олыстен санағалары, нар олары тұғынан саныр болар. Онна бу маннык саны хырыттагына стрессовое состояние кирен сөп. Онну килбетин курдук кихи боллагына бу кухаган сонуну акпытын, колобора кухаган сонуну акпытын кенниттен үчөй өттүн санактак. Эбетер үчүгей сонуну агын сөп, эбетер үчүгей саныр. Оларда кихи холора биле информационный поле энергии тумучалыди, оны
біле қайын сөп болады. Ты біле куған солнарaq бат болы хатанду, қайдақ туды. Хата ол хим бир колобура кухаган сонунара ахпат кихи кайын болбат. Оны агар түгенигер маннык стресска латырбат курдук, үчүгей атын сонуна аган сөп, лебетер үчүгей өттүн санан, үчүгей кайын сөп. Оны тәңе өсче арас камсынылах үлелерің ордогуна кинега дробиятыгар, оны эмоциональный состояниятыгар тухалах болар. Колобура боллагына үлелилер боллакатына остолгутун да кихи остолун да комойдагана арадияр. Оны тәңе ручканы, оны кумағанылан тугу санырын үчүгей суруйдағана, туох үчүгей болбутун олоғыр суруйдағана әме аралжиен туох бұл қомайбыт саната ағын сөп. Онтон диағалырыр кихи бола жетін қомойдағана, әбетер маннык арас қамсанылақ үленің ордағына кини доробиятыгар, оны эмоциональный состояниятыр олысту халақ болар. Онтети жоңго көмөға келер иделер денде олу сүрдік стресстақтар ден сориялар, әйге тәрілтіғатер бұл антистрессовай тәрәхінлер қайдақ ұтылалары, оны тәбәяғат қайдақ ұстағат еқылыры бұрастыр. Бастатын туран этилник улахан стресска биле мучавата кадарши онну кайын биле онну стресска килбат тугар бир хан пагыры болбун бир профилактика дем бар ди. Ол хем бастатын туран профилактика ытылыкта. Бихи обра диспансер бутер доктор бастатын туран профилактическая лекция варытабыт. Онна окурдук обра күнна олеттен арадияр курдук ите тренинг нарытабыт. Обра та обычно это тренинг сплочения болбун. Он кудук доктор ытабыт, он нәсе әбейтін бұл бейі халаттабыт өйддан, он доктор өйддан... Кабинеттер балырды? Бұл бейіл бейгері тоқпыт барылысы көмәтінен тоғар бұлын дейді, психотерапевтический центрден. Он оланы бәйт уже оборудованный релакс комната бар дендер балыр. Он уже білі кейі қағым бағара, кейрен хынянын, қайын медитация, аутотренинг, кенден он ағын сәп. Отчағына кім бағлақ кейі бұманы тейген сәпті? Тонлuk холбара стресс iki көрін нақтетімде. Hem bir bu bir hikayeler araştırmalar bağlar, horaştırmalar kıyın o stresslerin ahırmak kadar örbay onu kemin onu kıcacınlar bağlar. Уже он кинерге bu günne обычный доктор көмөлөспөттөр. Уже он уланы. Уже показания быгытна диелдер. Уже сөптөк туханна ул хеттер үлел хектернадын ну. Бихига улахан класстагы доктор психотерапевттар, психиатрдар bağlar. Оларга хурттарын калан уже Оннан дарши қаяқтарым тенектарым. Оттан текеге бәйтін бағытынан кайын тұмнубат стрехеме бар дегіл бұради. Маныға жақайдақ болады? Оттан әппетім күрдік маңдық түген бар болғаны кеге кайын өркемге кайын ахарынмақ қаjar туға болбын. Стрехем болбы дейін. Онны олан уже анал үйрақта психиатрдары, психотерапевттерге калан обращается, қайық қанады. Кәліқтерін нады болады? Оғада хажуаққа де? Онтар те мандық жән сөбелелерде, интернет хедемегер көрдіққа, біле нұчылы таққа из зоны комфорта тақсың, енден де сөбелерме бар бұлатшылар же. Етіне қайдақ олара төхіріндағай, етехібе, оны сөпті дендік. Ота бу специалисттер әтелерінен зона комфорта қалар олус ден тухалақ, доробияға ден нема болар. Бу зона комфортатан тақсыбаққара, наоборот, бу зона комфортаны сайыннаран, әлбәтен бердіға кихеға олус ден маннык тухалақ, оны доробиятын өтінен манны стрессқа күбілмеймон сөп. Именно бу резко баятык зона комфортын тақсыбаққа, наоборот, оны сайыннаран, әлбәтен бердіғатына кихе организмігар олус тухалақ. Ол тән әйеға бәйғар сөпті бәйға жарықтары бұлан, туғара біле кихи жарыға да әрчілілері бән қаятаққа зона комфортқа манны қалылан, наоборот, әлбәтен бере қанады. Сөп. Антон, әйге қолары бұл ағадеттен өйдінен қалбыт, бұл стресс бағар көміліспет болын сөп. Біле қайдара үтө жайылақтық жайбыт болын сөп. Ол түгені кәпсе қытта. Онды түген барды әйға. Это стресс жанатынар, мүшілтіға полезный стресс ден болыр дей. Кені қас бидді кихи олығар маны кыра түгенге болар кыра стресстар. Бу стресс болағына кихиға наоборот бу түгентен қайдақ тақсабыны ден
турука киллерер. Онтон хити Сайдыны берер. Сайдыны берер. Онан бу хас билди кихи ол күннәңе ологор маннык стресс көрсөн хөп. Бу стресс олус тухалак булыр. Сәп, очаны кихеттен бәйті контролланан, эме хайнырын хөп булайды. Те кылгас кемге болған ахыр стресстер, ау стресс. Кехіне наоборот сағалыр. Олар күрәкті әрі тұраңғы бір ол стресс әйеға кейдағынан организмің бәлем болар бартыгар. Онна кехіне ордук сағалам берер. Онна ол стресс астақына уже бәйін уже организм адаптациялынан кәлін уже тепчикідік ағырыныр болар. Сәп, онан жа күндік әрәшілер бет, ұғын үйелені бір сола, бұл стресс сәптәқтік өйден білен контролланы болары бет. Оны білен тұрар ұрыны әрді өскөніне сәрәтті. Онуға бейеқа диспансеризация бастықы түймәғін. Үгес бол бұд, добрый вечер, доктор Аксия. Бұл әге сығырылуыт поликлиникаға тығар. Ақсынне сүрбекке көнігердері салғанан барар. Онын манна әге күттіні лыққытын сөп. Олта киһә, үлә жаһан кенттен баран доробені бер-бер қасап. Онан күндік арашылар бет, манан бейі бері біттіміктенер, әтіңе болын, көрсек қадері.